نهاج زبر خود مجم بريز حسن رمزي بالبرسي راقهاندنا انا كسال بجار قامشتو بمريا بريز حسن دنباش بيرو روجاكا بجن راشا دلي خلقي نقاشات دا صاروجا تركرنا الشهيد نصر الدين برهك دفاجينن وببيرتينن قرت روناهيه كان جو بحثا جيانا نصر الدين برهك كارو وخباتا سياسي بله دنباش ترى وشتبه شباني هجارة جالاكس باس براستي مبانية هشتمين صافقرا تيرور كيرنا نمر نصر الدين برهك اندامي اوفيسا سياسية بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا لتر دستي كسين حز وزيك و دجمن كاري بملتي كردكن وكايرو لسر دستي وهاتا تيرور كرين وشو بردلوفان ياخدي بفي هالكفتي ام سرساغيه جمال باتا ويرا هروهاش كسو كاري ويرا وجهباني ويرا وجتبايا ملتي كردي سوري را ام سرساغيه جوارة خازن وام تكزدكن امي بردوان بن لسر ريبازاك نمر خباتا خور سر كيشاندي وبوراندي امي خبات اخو بكر حتى ملتي كرد جي ما في خويراوا او كسي دس قريج وكسي دس قمار ودستي وابو خوينا بابي على ام للدروجي ورده البيشات هذيها اموادا دور بكن باشا بريز حسن اجروي جواكي با امبيجن ارولا شهيد بابي علاء شبو بجدزدانا كسايتيه كوكا بابي علاء دوزا كردي بزابا رزقاري خوازا قالي كرد چه جدزدا چه زيانك بيگهشت بيجو من بابي على يكش كسايتي سياسي ونافدار بو ود لسرولا لسراستي تبقى سياسي كردي اروهاج بنمانا كان اجتماع پرور بو جدسبيكا جنجينيا خدا درباسي رفع بارتي ديمقراطي كردستاني بو وهر واكار وخبات كر جبو ملتي خوا جبو ايش ودرد ملتي خوا داكو ملتي نيجي ملتي كرد سوريا دا وكا ملتي جيهانا بكه ما في خويا روا وجيهانا خويا خوش وبختوان درباس بكن بافي على نتن لسر استي دبر اليا هات مناسكرن وكو كسايتي دلسوز كسايتي خباتكر كسايتي دلوفان لبنن لسر استي كردستان السوري تبعي جبركو خباتك ديرين ذكر او خباتاويه ديرين البرشابو خدي باندور بو بغلي على جدستيك جنجينيا خدا حتى نكبو اندامي اوفيسا سياسي بارتي دا او انا روش بروش كارو خباتا خونه درا وستان چين نخوشيك وبسر بارتيا ما بيجي هاتين او ما بيشتگيري وبيشتبانيا بارتيا خوا جبرويه كيجي جماوري ملتي جماوري ما وتايبتي دبارة عليا دا كسني وفادارن وخين وخبات وكذا كسي وكبابي على تجارج بيناكن امجي وكو سركرداتا بارتي وكو هبالي بارتي ام في خباتا وينا في خويناويا باك باقج ام تجارج بيا خلابن هدهم صاريكو بيراينا يتي ام ملتي خو وانجمن الاجتماعي كوريا هروها بارتي هبا بارتي برا وهروان كومالين سيفيل ام وعلى براغاندري ابو بخوندي دكن جبوكو ام تكز دكن جاركدي لسر بردوامي او خباتي او خباتك بابي على خوينا خطر خاك جبو ملتي كل جيما ما في خوش برويك يجي بابي على دهات ناس كريم بناف مدن بناف رافي بارتي مدن كسكي دلسوز وفادار وهروها خوديه قوتنا راستقي نبو جبروينا جي دقلك وناغك وما بحضورة ترباسكت خباتي دا هاتا ناس كرن بيشتگيري بيشتبا نتنش بارتيا خوش هبالي خورا چي كسيك ولات باريز با كرد با عرب با يا جي خريستياني بنا بابي على خودي هلويستكي زلال بو جبي علي هابا ويا ديجي دمكو ما دستبيك شورشا سوري دا وما بيويس بول سرتفقرا سياسي كردي شخورا سيوانا كي بيك بينن دا دستبيك دا مزراندنا انجمنا اجتماعي كردي دا بابي على وكا لهنگكي وكا بيشنگكي بيشيا تفايا تفقرا سياسي دا يكو خباتو
کار کرد جبو خاطرێک و کار بێت تەفگەرا سیاسی سووریا دەوەرێ ئەم تاقاتی خۆ دەمێ سەر هاتوو ئەم کار بە خزمەتێک ژمراتی خۆرە بکەن بابێ عەلا دەستی درێژ بوو پێکانیە ئەنجومانی نیشتیمانی کوردیدا چێ چالاکی و خەباتێک و هات نەکردن ji şoreş destpêka şoreşa Sûrî hettanî îro bavê ala te didît li serê serkêşa wê xebatê kir wê xwe pêşendadê kir tu modayên siyaseta partiya me rêbaza ku partiya em ser kar û xebatê dikin çawa ku em kar bin miletê xwe bigihîne rojek xweş û dirêst bavê ala ew kar û ew xebat dikir ji bo miletê Kurd û ji bo çawa rast û paqij bidê pêşiya wan em قوناغا كبابي على شيء قوناغا كنازكو استيار بو بس حتى يروج بريز حسن دماكو دجمنو ودستي غدري كساتيكا وكا بابي على ترور دكن كساتينو كبابي على چما ترسيل سر بيلان الوان دروزد كيوش برشي كساتين او بخا كساتين بفيجوري ارمانج دكنو وان جناب دبن ev tiştekî diyar e di qonaxa tevgera siyasî Kurdî de hetanî îro ew kesê welatparêz ew kesê ku cesurê ku dixwazin miletê xwe pê bigin heqê wana mafê wana dijminê miletê Kurd ew ku naxwazin miletê Kurd bigihe mafê xwe tim û daîm kesê nehez kesê ku dijminkariyê dikin bi rêbazek pîroz re wek rêbazek ku îro partiya me ser kar dike û di serê wa de keseyên weke nemir bavê ala ku karê xwe dikir ev dibûne astek dibûne kelem pêşa wa de ji bo ewana de dît ku kelemin wê rojeke ji roja serê wa bêşînin ew xwe siva kesa ji pêşiya xwe rakin îro roj di mawayê xebata dûr û dirêşa partiya me ji pêncî û hefte heta îro partiya me bûye armanj kesê nehez re kesê ku naxwaze miletê Kurd bigihê mafê xwe rawa ji ber wê yekê jî kewadirên pêşeng ê ku partiya me de xebata xwe dikinin bi dilekî biratîk û dilekî rastaqîne ku ji bo miletê Kurd bigihê mafê xwe eware dikirine armanj ew kesê ku naxwaze miletê Kurd bigihê mafê xwe rawa ji ber wê yekî jî bavê ala yek ji wa kesa bû ew kesê ku kar û xebat kir di serê xebata siyasî û xebata xwepêşandanî û aştiyane de bû digot dê miletê Kurd bigihê heqê xwe ew kesê ku didîtin miletê Kurd û rojekê ser destê ve kesên xebatkir wê bigihê mafê xwe rawa ew kirin armanj û mixabin î roj kesê wîne û kesê wek behza dewsir heta îro bincavin ew na berê xwe didina siyasetmedar û serkirdeyê Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya di serê wa de kesê weke bavê ala ber wan jî bavê ala ewa dît kelem ewa xwest dît kelem ji pêşiya xwe rakin lê ew partiya ku hatî da mezra ji pênc û hefte hetanî îro bi sedan wekên bi hezaran wekê bavê ala îro din hina vê hevdî hatine çapin em ê kar û xebata xwe bikin heta ku ew hêvî û omîda ku bavê ala ji xwe re kiribû armanc da ku miletê me bigihê mafê xwe em ê wê hêvî û armanca wê rêbazê em ê bişopînin heta ku em meremê hesabkê wekê bavê ala em pêk bînin û ew kesê nehez ew kesê ku xwînbij û kesê distê gemar ku distê xwe gihana xwîna bavê ala em ê rojekê ji roja em ê derê wadeyne ser pêşa dadgehê em ê wa dadgeh bikin mafê باشا مامۆستا حەسەن دۆسەیە تەرۆرکردنا شەهید بابێ حەلا چ پێشکەوتن تێدەچێت بووە و کەسێن و ئەف تاوان ئەنجام دەی نەهاتنە ناسکردن گەلۆکەنگی وێ سزایەن خوا ئەو وەرگرن و بگەنە سزایەن خوا و ئەv کریارە نەمرۆڤی ئەنجام دەنە ویانژی ji aliyê rêveberiya ku niha Rojavayê Kurdistanê birvet bê ev dose hatiye piştgihxistin û daxistin مخابن ji destpêka peyadî xwekirî desthilat li ser Kurdistana Sûrî hetanî îro ji tîrokirina bavê ala çendîn kewadir û layîngirên milletê Kurd û her wiha bi taybetî ji partiya me û kesê têne girtin û kesê têne binçavkir û kesê têne revandin hetanî îro kesek ne diyar nekirine û negot nekîne lê em ê bê doseyê em ê bişopînin ne tenê doseya bavê halda ev doseyê ku îro bi ser miletê me de hatin gelek
نخوشی و بنجاف کرن و کشتنا ملت کرد هاتی کرن دوی ورن دیار کرن پیشیا ملت کرد و پیشیا کس و کاری با کسی که ایو هاتن بونا شهید دوی ورن دیار کرن و ام واسو جبار تکن جبار کو او دستلاتون الجمع او بالهبارن او تهمت بارن دوی جمر دیار کرن لی مخابن حتى نيرو او نتنيا بعد على شو كسيهاتي كوشتن دوسيا نهاتي اشكركن البشكين تبشكنين لكل انسان نهاتي كرن ابناء الجمع جهه مخابنيه وابنها بهترين تليا تهمه باديه بسر وادا دشي قالك سباس شوي بريز حسن رمزي بالبسيرة عندنا انا كساك وش باجا رقم شتم رابو قالك سباس